operacija Plavo, kasnije je preimenovana u operaciju Braunschweig. To je bio šifrovan naziv za plan Wehrmachta za strategijsku letnju ofanzivu u Južnu Rusiju između juna 28. i 24. novembra 1942. Ova operacija je bila nastavak prošlogodišnje operacije Barbarossa sa ciljem da Sovjetski savez izbaci iz rata i uključivala je napad iz dva pravca na naftna polja kod Bakua, kao i napredovanje u pravcu Stalingrada ka Volgi, da bi štitili bok napredovanja prema Bakuu. Za ovaj deo operacije grupa armije Jug je podeljena na grupu armije A i B. Zadatak grupe armije A je bio prelazak Kavkaza i osvajanje naftnih polja kod Bakua, dok je grupa armije B štitila njene bokove duž Volge. U početku ova ofanziva imala uspeha i osvojene su velike površine i nekoliko naftnih polja. Međutim, Crvena armija porazila Nemce u bitci za Stalingrad nakon operacija Uran i Mali Saturn. Ovaj poraz je primorao sile osovine da se povuku sa Kavkaza. Samo su grad Kursk i oblast Kubanj ostale pod okupacijom osovinskih vojnika.